tu te Isu Krista mingin chibai ka hanbuk lebe ka chu wini chu ko khan hi enge ani ti pat som pani na pat 12 anianga chuta chuan pasor ti kha wina kan zir don ani le ko khan hi enge ani ti pat som pathum kan no zir to a apat zong in achunga khan subtitle kan then kha om do nual boka awa hian I apat zong in ko khan chan chin hi pat som ni don mai choni to karinga avai khan han la khom ta ila ko khan kan ti hi pani oma Universal Church anti khovel pum huap ko khan oma local church anti khovela tuna nangamit le kamitina amu khovela din kan loi na theu hi om bok to a chumi zinga chuan pani omani chu mu thei lo ko khan ti zong kan soyam mu thei lo ko khan kha apoi mo ber chandam kan ni da chu nia chu mu thei ko khana member Krista taksa chu ko khan mu thei lo ko khan member mi tur chuan enge ngai kan ti chuan dan zum ani lowa enge ngai kan ti chuan tharau thiang limin mo pa pathianin tharau thiang lim manga Isu Krista hi inuna le kanuna eng angin nge anna tho ti personal taka Isu na tho min riat chian tirna atanga rin na atanga chu mu thailo ko khan member khovel pum huap member Krista taksa kan tia kha kan lo ni ta ni masuk khovel kan omawangin ko khan pakhat chau khovel om thailwa America then omanga Portman omanga India Malaysia Thailand ati khan khovela kan darta mani omna mun chewat ngai vai bera kan loi ta chu local ko khan kan ti kha ani ta chu local ko khan en kol tur chuan pathianin ko khan chunga khan ring tu te kha no te ni reng tur kha min du lo pui tling turin min du no te in engma athok phalo anomi tharau taksa po ring tu te kan yak piang tharna kumsom ne to kumsom he ne to no te reng nu te tui reng khan ring tu pui tling thelo ring tu chu nu te tui ni rin chorum kan ei tur ania chorum kan ti chu Bible doctrine he ni nu te tui kan ti chu devotion ta tia tharawa ti khani apoi mo lo ni lo apoi mo ma se chu chun tu ma na thok thayama min siam lo na thok thama min siam tur chu Bible doctrine thu tu na kan zir tam zok hi hei hi chu tiang chu ni hei kum sari har sana tia kan zir khang Bible doctrine ti kha churum chumi ei tur chuan ko khan local chunga mo Krista taksa mu thei lo ko khan mun tina ding mu thei ding ti sak turin chu vele mu thei lo ko khan kan lo pung don chawani mu thei ko khan kan than dan zirin chu lokala chuan then kha chu tir ko te apostle then kha chu zol nei te then kha chu evangelist te then kha chu zirtir tu te then kha chu pastor kan ti te kha ada ta hela hian order ang chia hian apoi mo ber chu tir ko apoi mo ber zon kan soi tir ko kan ti chu Bible amalin tu ma anran tlat ngai lo tir ko pola ama ina aran tlat ngai lo ahu howian kalsel until tumber chu nge kha na an nei tir ko chon na tha sa nei enge na ko khan phun si lo na ko khan an phunang tir ko te khan an ni chu all wrong an ni avai hian hemi panga hi atul da na zirin an thei vek chu wang ta kan ni chu tir ko ten ni na san khani chu da chen ko khan an phunanga chu ko khan chu an phun nuwa chu mi ko khan zinga tangin an phun ko khan tangin tharau lama mi pui tling om anga an ngai he an din an phuna en kol tura an kai khoi zinga mi an ngai kha an ruwa tanga chuan mun danga ko khan an phun leang kha tir ko te na chu ni zol nei kan ti po ahu ho vekin an kal kan zir vek to chanchin thaksil kan ti evangelist kan ti hi local ko khan chunga ti turan nei lo anni chu chanchin tha mi khil khan ya ring lo mi te ring tur khil khan ya ko khan chunga chu ti viawin mo phurnan nei lo ring lo mi te ring tu an siamang
thil mak thi emo da ti dam theina te an nei ro chuan lokala emo chen chu rong bol tur chon nei ve thei ma se atam lo bani kan thetiamin kan ring zirtir kan ti kha zirtir kan ti hi then khat chu pastor ne inkop ten ti kha ka soi tum ne lo zirtir omta a evangelist so in ring tu thar aron lak lu kha he zirtir te hian zirtir te khan hemi kan soi tak he chu khovel pum pui khuwa pa zirtir soina nia ma se helai tangin local ko khana dikon te khan anjir chonga chu ho chuan ring thar te kha pathian thu anjir ti rang pastor ne inkopten ti a engponer se pastor chuan ko khan kha boina kan zir tur choni pastor kan ti chu bible a khan ko khana hian enge om tur local ko khan mo mu thei ko khana kan zir to nu jong jong kha kala khom ani chu tu na tanga video pani thum bela lo local lenga te chuan he ko khan hi kan to pang chu bangin ko khan kan ti chuan enge ko khan chunga hian bible tanga kan zir chuan tel tur kan ti chuan hemi hi tel lo re chuan ko khan ani phalo chu bangin kan share tur chu ko khan kan ti chuan bible tanga min zir tir danin hemi pathum hi an form nge nge tur ni pakhan na chuan nge Philippi bung khachang khana chuan Krisa Isua boy te Krisa Isua mithiang himte kan ti chu ring tu piang thar dik tak pathian in tharau thiang him manga Isua ami mal nu na engtin ne in lai chin na anei tir chu mi ring tu chu mithiang him ti khani ring tu an yang bishop kan ti bishop kha pastor ponia mo pastor kan ti pon kan kawa berampu kan ti pon kan kawa ti khan I kam tab khani ko ran ho tu te ai ta hi ko ran ho tu te ti khan mizowa chuan atam ta ni masa sa pa chuan all sam ta dikon ti khani chu wangin he bible hian ko ran pakhat lo inform tur chuan hemi pathum a om chau hian ko ran ani hemi pathum a om lo chuan kan phua chap ko ran chian yang pakhat na chuan nge ring tu member an omang piang thar ti na apani na chuan bishop pastor omang apathum na chuan dikon an omang dikon le elder khan anglo kan zir to mo chuwang ta chuan heng ko khan kan ti dikon ho hian local ko khan chunga dikon ho hian he zirtir tu te ne na tangin an zir chonga nga evangelist na local ko khan chunga ring tu thar aron lak lu kha he dikon ho hian an lo zirtir chongang pastor kha zirtir tu alo niya khami pa pastor le zirtir tu ani form po in pastor ne tangin dikon ho nan ziranga chuan ring thar ho kha an zirtir veang kha dikon mo phurnani chu bangin ko ran kan ti chu he pathum hi a inform turani hemi hi a om lo chuan ko ran ani lo kan phua chop ti na ni ke ni phua chop khalal pa na pom lo mai thei ni kha thret la tur chu bangin kha ni tang chu bangin thu thum thar ko ran kan ti chuan Pentecost ni tanga din ko ran mu thei lo ko ran mu theya lo inform local ko ran kan ti renga khami pathum kha a om lo chuan engtik lai ma in ko ran ani lo wa chu ta chuan voine kan thur bik tur chu bishop ti le dikon ti hi kan kal do na mo chu ta chuan bishop ti kha chu kan zir to a tu na hian ko ran hroi tu te ti dikon ti hi kan kal do na ma se kan han khur lenga chulo chu kan lo thengil palta kin chu bang thu thung thara chuan enge kan mu kan ti chuan ko pastor kan ti bishop kan ti berampu kan ti hi girik tonga chuan pathumin awma mase mihring pakhat soina ni girik tonga pathum kha sa bible chen khala chuan panga in an chen le mase ni pakhat soina ni nakhat rong bol nakhat ming panga a ko ti na ni chu ni ta a chu ta chuan bishop poimen kan ti poimen girik tongin berampu pastor bishop tia kawani ti chuan presbyter sanita a presbyter te kan ti elder kan ti te khani ti chuan girik tong bekin episcopos santia epi overseer ti khani ta a overseer bishop khan tiang khan ming panga a I ko ani ta ni chu bangin kan sele lok bishop tia kan khria ta hi girik tong chon poimen ani ta a chu enge ni ta kan ti chuan berampu tia kawnia pastor tia kawni boka elder tia kawni boka bishop pakhat
berampu pani pastor pathum elder pali ti chuan heta hianin overseer kan ti don nge khan tiang khan i ming panga kha aneya ma se gri ka chuan pathum chawani sapit panga anei mi hring pakhat rongbol ne pakha soina ni kan ti kan soijo to chu bible a hian englai ma in tuna kan soi pastor kan ti amo beram pu kan ti amo eng angpon kawang ming panga kha englai ma in mi pakhat in ngai lo pastor te local ko khan en tur khan pastor te upa te ani zel kan the kan zir to a chu taka chu ko khan kan kal fu lo na tam tak chu pastor mi pakhatin ko khan en kol control vek kan tu ma kha bible kan kal ma chi ani bible chu pathian in extended asiamania chu mi kal a kan kal re chuan buai na kha achuak tlang pu zel ani engwanga mo pathian chon eng kim khria nia athatur aduang ta a chu mi aduang a chu bible a aziak ta a chu mi kan zui khan enge lo ni ta afu bi kan zui lo khan chan namna bo bam bo chuang lo ve mar chu enge ni kha thil tam taka fu lo chu kan sia tur ni ro se ti khan kan zir to bang khalam kha du to gong chu bang ta chuan chu pastor kan ti bishop kan ti eng angpo kan ko kha eng tin nge alo ni kan ti re chu alo ni tui nge thang kan ti chuan ani kha kan zir to man se kan sia thenen eng wang em ming pathum an ngai eng ti an gau kha elder kan ti chu eng wang mo an qualification soina khani engen qualification azir sang PhD thengani chumi thengani ti lam kha a qualification ne lo elder kan ti san kha tharawa mi pui thingani bible doctrine khia tharawa ai upa kan ti chu a phan chang ti na ne akum ne pon kong kai lo kum kha upa viau lo ma se tharawa mi pui thingani na kha soina ta na elder ti kan mang ti chuan berampu ani lo pole pastor tin engwang kan ko kan ti chuan tharau lama rongbol na berampu chu beramte ma akai roi tu ni beramte khal tu ni lo beramte roi tu ka soi angin piula kom angin om su ti ang kha ani lo ko mu tu ti mu tu ani na a entir apathum na chuan overseer kan ti i enkol tu kan tiang chu bishop tia ko bo kha engwang ni kan ti chuan mo ko han chua enge thleng kaberam te enting an om andam lovem an chak lovem har sanan nayem ti zong en kola ria a thi thai tur khani chu taka chu overseer enkol tu bishop tia kan ko na khani boine chuan ke ni chu bishop kan ti chuan pastor chunga omzel kha bang tak khan nia protestant ko khan pon pop kan lo nei reng Roman Catholic chau hian pop an nei lo Protestant po hian a phe na pop kan lo nei deng pastor chunga chumi superintendent a chutin kan tia pop system in ko han tam tak Protestant ko han hi kan local ru reng engwanga nge bible kal dan kan zui tat lowa chui pia kan kal na khan pathian thu ne ne in kan local renga ma se chu po chu poi kan ti chuang lo poi kan ti chuan lo tak na khan ko ran ani turin ani mi alo ta a boi lo tura kan boya harsa to lo tura kan harsa a kan than tur kan thang lo ta ni tiang kha kan soi to kha chu bangin kan soi du point chu bible a reng kho khata kho pui pakhata ko ran pakha chau oma pastor kan ti kha englai ma in pakha chau ani ngai lo atam plural zelani pastor te upa te bishop te khatianga vet khani ti kha kan zir to ani engwangi nge plural ve kan ti kha kan zir to a ti chuan chu pastor te chu ko khan upa kan ti pastor te kha tu nge thang kan ti chu mi puyan thang lo kan ti sual na lian ber mi puin kan thang an thang lo pastor kha bible ka soi to kha tir ko te apostle khan ngen na apostle chon ko khan an phun ko khan om lo na pathian thun zirtira mi puitling turin an chera chumi zinga tanga tharao mi puitlinga an mu an thang ani he upa te an ruat ka ti kha
an ruat kan ti hi sapa ordain ani ta a Greek tonga chuan an thlang ti na ni tu te nge pastor tur hi local pastor tur tu te thlang mi pui ten ni lo kan kal na na fu to lo wangin a fu lo chho ta vek ta ko han tam zo apostle tir ko te kan nei lo zol nei phai chu ma ni ni in an oma ko khana om lo reng reng an lo mi kan kal phunga chu wang ta chuan ko khana chuan bible ko khana chuan apostle te khan ko khanan phuna an en kol pui thlinga chumi zinga tangin mi upa tharau mai pui thling kha ko khan en kol tu turatan an thanga chu chu pastor berampu bishop elder tia an kawa choni englai ma in singular pakhat chaw ne ngai lo enang tam thediam to ro chu wangin hei hei ka soi wardu pastor te hi tunge bible a thang pastor te hi member te thana ni lo apostle te thana ni apostle ten hei hi beram em kol pui tu beram em kol tu turta tan tharau lama apui tlinge ti an ru ta kha pakhat chaw ne lo ka ti kha atam pani ai nan tam pakhat ai tam pathum po ni the pali po ni the ka chu am member tam dan jir ni se eng po ni se eng lai ma in pakhat chaw ne lo chu chu kha lo ko la khan admina ka ti nge admina an sang berani in opna ni o ka soi in opna in kai hoina an sang berani ma se in tinglai ma in pakhat chaw ne lo ka ti kha dictatorship ne lo dictatorship chu mi pakhatin ro rel na ne tu na mi chu dictatorship le upate ani hi pastor te ani kha chu bang ta chuan kha kha kan ti fu lo kal tan na kan fu lo tan na ani ko rana chu bang mi puin kan thanga kan khria chian lo mo kan khria chian mo kan thanga pathian thu engen an zirtira mu mal dong chuang lo bible school kan da an school kal na la enge kan khria chuang lo aron ho a degree ran mo kan thang to box ya an du du im ron so ma ko khan chu ti khan kan pher tharau la kan pui thing lo bible om tak tak lo adik tak tak lo chuti khati kan tia ti khan ko ran kha kan ni ta noi mai ni ole tu na khan ka soi to engting ya upa te kha an than upa kan ti kha engmo pastor ni kan ti kha ai tir ko ti thil ti kha nei ta a tu te nge thlang ai thang ti om zia kha e thang ti om zia hril fiana ne hei mi puin an thlang kan ti kha pastor tur an thlang ti na ne lo ne thang ti than ti ton kama kha elaya ruat ti aman si thang thanani kan ti kha hemi than hi hril fiana ni agri ka chuan elaya than ne pohen angchia mi puin pastor tur an thlang lo a than tong kama kha hril fiana zo ka ni ti chuan ai po heta po thanani hi pastor tur than na ne loin a than tong kama kha hril fiana chu bible chen khada chuan khami than kha ruat ordain ti ten manga chu wangin atoi zong in pastor te upa te bishop te enkol tu te kan ti kha eng ang pon lo ko ta ila tu te nge thang apostol ten an thang tir ko ten an thang tir ko ten an ruat kha kha kan set tang kal deu tong chu ko ran upa kan ti pastor ta kha enge pastor an ni bing na riau na chan ka dang ka chu da thang upa tharawan ni na puitingan ni na apostol ten an ruat ti ba ka chung chu an ni wangin enge ni an thok rim in ti lal khani lo mi thotir ba ka mani in ti lala in thu nei tu kha bible na asoi pastor kan ti berampu kan ti khanero an thok rim tin u nau pa tu nang ni ka nge na chu nang ma ni jinga an ni thok rim tele lalpa a in chunga om tele nang ma ni zil tu chu hereng ula ati chu u nau pa tu ati hi bible a hian then ka da chuan ko khan jinga om ring tu pa ngai nilovin ko khan jinga tharau lama pui thing le zual bi pa ho soina ni ta a unaw pa so hi pastor ponelo evan ponelo eng manelo khabi pangajinga khan eng manelo ring tu pa ngai ma se mi pui thing an ni tharawa chu ho chuan an ni thok rim te an chunga an ombok an mani chunga member chunga ombok en kol tu le thi thai tu khan ni zil tu den ni bok chu chu tunge kan soi kha pastor
berampu bishop tia ming kan pe khau kha ni chuwang chuan pastor kan hiange an thok ri mangai keini tuna hian keini tuna hi Myanmar church kumni matha mei ni nili khi kan kumni na tur chi ani tunan pastor aming te in pahni kan om câu khana lo kan nei lo kan ti chuan kan nei ve thingpui man ani thingpui man tak tak ani mi ni khat bazar kai na vel chaw ani kan soidu point chu nge chu kan lo kha kan em lo kan em chu kan thok ri mang hey ka pa sor tho pui de chu a om na tang a biak in hi kan om na hi dar kar khat chuang ani ti khan kar khata nin voiti voi thu maron kalangai ama motorin ron kala dar kar khat chuang a holam nen chuan cell group ta kan nei cell group dar som pakhata kan trana aron kala a hole me chuan in dar khat dar ti a thenga kan soidu point chu rongbol tu chu kan thok rim tur ani lo bu na ni lo lungai su I thorim na chuan pathian in a pe rim che ka chu suar sa ka soidu point zo chu kan thorim na chuan kan member ten kan thora tangin zana respect min respect ru ti han lo ni in ithil ti tangin an respect chong che respect kan ti zana hi tho lo ni na tang oma ro pui ta ka in thuama min za ru ti kha tu thin lung ma kan he lo chem lawan lula angani khang kha I thorim phota I loi na ko khanta na I thorim phota ma ilang chuan mi thin lunga mi in anchunga I om ni loin mi in anchunga andang che chumi huna chia an dik lo le zil ngai an om puwa I zil huna an pom khabang ke ni chu kan thok rim mi ano kan title kha mi chung om na mo kan tia pastor kani evan kani zirtir tu kani zol nei kani posol kani ti kha kan title kha chu chuan mi in automatic in mi chung om na kan nga ya chu chuan araya mi kan hanzila thorim na om box si lo chu mi in kan thun ei rei lo chu wangi kha unau kan thret angai rong bol tu kan ni chuan e angzo na po rong bol chu wangin kha rong bol tu pastor kan te kha ko khan local zinga tharau lama ruai tu te kan ni che ruai tu pakhat chau khan le plural ruai tu te hriat tu mi pakhat chau pathian in tu ma local ko khan chunga mo phorna za pe ngai lo I pek chi chuan kha ko khan chun loi tlak lo ni ha chuwangin plural form selani kati ka bible chu kan du lo na chi chuan ko khan ani tur angin ani lo chautir ta chiani ole kha kan zir to vekani sia I ka kal tam ni tu chuan I afulo palange hela hian kan top ta in ka khia tir ko thil ti bung som panga hi tir ko thil ti bung som panga hi IST kan thriat tur chuan zentel ko khan zentel te kha alo piang thara ko khana anon luta juda piang thar to ho khan juda angchi a eile bara te serle sanga te sabat te sabok sa ilo te khan tiang khan ser tan te juda pa aron siaman tuma chuta chon thu buai an nei ta a Jerusalem atangin kan ti don nge Jerusalem an headquarter juda headquarter puitangin chu thu buai eile in zentel te piang thar to ko khan zinga thu buai rem turin mi an tir ta a tungen tir pola chau min tir Barnaba le cherang khami khariat chu wangin pola le Barnaba chu an ma ni nen chuan ngai dan in kalna le in hial na te lo tak an naya pola le Barnaba le an zinga then kha chu Jerusalem le ma he zona chungchanga tir ko te le upa te ne na an chho tur ani ti in an ni chuan an ruata tir ko le upa nge tir ko te le upa te plural ve kaniang tu ma Bible enela singular mimalin aruan ngai lo vonen ko ran tam tak kan buan san chu Bible in ati hi kan tilo ta Bible ain trezo ka kan ngai na chia he ni kan suanga chu chuwa ta chon ko ran buai thurem turin
tir ko pakhat chaw an tir lo upa pakhat chaw an tir lo tir ko te le upa te an tir ani upa te kan ti chu mo pastor te tir ko te ti na level ani chu ni ta a chu bangin helai hian eng tik lai pon en la singular kha a manglo ra plural ve kani chu ni bible ani na ta khan da le ta le tin an ni chu Jerusalem lam hankal tir an ni chuan sorry nachina ka thu bo nachina ka soye kha ka thu helai hi nakina kan thia tur chu tir ko de thil ti bung sari ma thang kian Christian te center pui khi Jerusalem ani Jerusalem miracle na sa ta ka thengang tir ko de thil ti bung sari pa zonga khan Stefana an tha atang chi in pathianin officialin zuda ho kha officialin antan temporary hunati to pa chumi tirgo de thilti bung sari nulama khian Jerusalem miracle thilmak ro pui thleng khi bible in pumang to mi alwang engwange an headquarter pui sonani Jerusalem atangin Antioch Christian te i headquarter ka sonani chubang Jerusalem thu boy oma chumi chingfel tura tir khani tu na ka sai sol om ka kha bible lo pian na tik takapo bible dik zong lo pian na hi Antioch ve katang nya adik lo zong bible hi tamli tuk no busang agrik tong kan ti po hi copy sang a chuang om khoi ber nge dik tu man kan hello an lem zong hi Egypt atang local ve Alexandria Egypt atang local atak tak chu Antioch atangin chu wanga bible te po tam tak le din ro chuak he chumi jinga ring ten khat ring tu te chuan Alexander na chuak Egypt a chuak bible khabon ya kan manga engti zong mai pathian tu tak kan the lo Antioch atang na chuak old king james kha nakina kan na jiram chu da chuan kha upate bosolte antira chu zong chu tu te nge lo dong tu tin anni chu Jerusalem ti chuan ko khan ai o ko khan atang te tir ko te le upate ko khan ai o Paul le Barnabas te midang lo mok tu te khange tir ko le upa khani song lo plural ani le to hi tir ko te upa te charuk na tin he thu na chung chang ngai to turin tir ko te le upa te chu rualin an local ta plural vek tir ko ni lo tir upa ni lo tir ko te upa te ko khan en ko na hian mi pakhat ani lo plural pastor te kan ni ngai upa te kan ni ngai deacon te kan ni ngai khoi la ya ma eng bible changa ma tir ko pola meu po pathianin full authority in eng ko khana ma thunai na pelo chu kan thia lo wa kan man chi awangin pathian ai hezo ka kan in ngai na khan ko khana harsat na athen lo tur gan thlen pa ta ni theng lo tur chu nge kha te khi i warang o chang som ni pani ti chuan tir ko te le upa te le ko khan pum pulhum nen an mani pol tanga mi pathan chhuat chu pol le barna te ne Antioch kai lama tir turin antilom ta tir ko te lom upa te lom ko khan pum pui kha lom tir ko pol le Barnabas te le agrupa an thu boiron chin fel tak chu tur aron kalawang khan tir ko kha lom lo upa kha lom lo tir ko te khan lom upa te khan lom ko khan pum pui khan lom pulura ve kani chang som puruna oro atamli tuk don sia chuwangin chang so pangana tin he tiang hian anni chuan an mani mangin lekha anjia ka tir ko te upa te le unau pa ten Antioch le Syria Kilikia om gentel te unau pa te na chibaina anthona tir ko te upa te unau pa te kan ti kha nge kha member pa ngai kha mo phurna panga pastor evan tiang nei velo ma se tharau mi pui thing bi pa an ni ka ti kha chuwangin ta po ka soi fia to om chuwangin engtin nge apostle tele elders ka mo apostle tele tirko tele tiang tirko te kan ti khan mobile minister antian kawa mobile minister kan ti chu mun khata chenchil rongbol na nei lo tu tenge apostle zol nei evan zirtir te kha khangkha chenchil rongbol tu ni lo atu la ba kualan ni ma se resident kan ti chu pastor kan ti elder kan ti te bishop te khani chenchil cheni chuwangin apostle te po ni in
mobile bak kual rong bol tu te le chen chil pasor kan ti te kha local an rong bol ana khan acting e ingkung kainan nei kha poi mo te mai ne pasor te kha chen chila thu chila rong bol tu te kha acting en ni apostle te kan ti chu an ni chu all wrong ani ka ti kha apanga khan tu dan jiran theivek khami theina lal pana pe chu wangin chu apostle te chu in an nei ve don lo mi chen na khuan neng chu tro khoya ma khami khol ren khan dam chu nan ni don lo wa mani chen na tur chun nei don khoi muna an lo chen na po an chen na khan ko khan om don ta ni chu lai ko khana pasor te le hemi local a huai tu te khan engting en lo dorang khoi muna po he apostle hi om sela ko khan ten engting e local ko khan ten ting lo entur ani chu ti khan mi khor thang en su pathiana ani na kha riat puin respect ro kha local then khatam tak rongbol tu te kan tlak cham na zone ne mai the I pasor ni na huna mo ko khan I rongbol na huna mun heta I thut na huna khan pathiani na chung tiang aruat an lo om thei an veng mo an chen na ina ani an nga na ni thada wangin chu ta suat engting e I treat don za na nen rongbol puyani ti in treat drop ta hen kan lokala kan lan ber kai ma lo chu ti ang bilu in ei pho chuan pathian da ni bo chia ko khana har sanai tok don chung tiang bokin he apostle hian kai hi apostle kan ya lom ti in kha local ko khan chung khan po ga puin thunai batum su in khiat ton na in za ton na in respect ton nei poimo te amai ni thon kat peter bunga chang khat in zinga ko khan upa te chu ke in upa pui in upat pui peter kha apostle ne lomi peter chu apostle ni helaya pastor ho kha ka pastor pui te ti chu wangin ke apostle ka di tia tharau la ba din bun sang anga ilan na zon rang khan I chen na lokala rongbol tu pastor te lo omakha chuk thak en su peter hian a chuk thak en me lo arum bol pui te angina thit chu tir ko te pona kan rong bol pui te ang kan thir nan to tual chunga rong bol tu pastor te po in chung ti a kan tual chung kan local ko khan chunga kha mobile rong bol na nei evangelist mo tir ko mo zol ne mo egbo lo ni sala kan rong bol pui angin kan thit chumi ani lo huna chi ko khan chunga har sana kan tok chi non ko khana har sana to du chuan chu pathian thu lo chuan kal mai ro I to du lo chuan e pathian thu hen kal ro pathian thu chu kan thia mo khalo mo afu ber chu wangin local ko khana re chuan kha pastor te kan ti leaders elders kan ti kha khoi tu te ne achunga tu man om no kan thia tu enti lai ma in pastor ka pakhat ne lo kan ti kha dictatorship pastor ti a ma ngai lo ko khana plural ne tur ni he a hu ho group ho kha ko khan en kol zong chon lal ber ni apo na mi zong ka chu an chunga an leng lo local pakhat en kol turin ka khria tat tu local pakhada lu ber tu ne pastor te ka poi mo chu ngai dan chu zirtir na chu nang le kein he hi kan pai thachi ani chuan local ko khana kan pastor te kha plural kan upa te kha thu nei tu beran ni ti chu idea chu zirtir na chu nang le kein kan pai chi ai chung kan nei chi chuan kan local kan pastor chunga achumi superintendent ama superintendent chumi oma chumi chunga kai chong zel ka to pa chuan protestant pop kan lo chok che don ni roman catholic he kha ta deacon ta cha father ta chumi chu na atia ta chong no be to pa enge khai kang kha pop wena pop francis chu boral ta kum sumre na priatin bonia khami kha protestant ko khan hen kan copy na sa te mai ne local pakhat khan kan pastor ai chung sang kha tam nu kan pastor chu khi ta chunga mi te na da chuten amro aron control na khania chuwang chuan ni ko khan hi ko khan anga kan ni lo na
afia tok bia wa tura kan da tirko de thilti bung som pathum tirko de thilti bung som pathum chang kha tangin tuna Antioquia ko ran omna chuan zol nei tele zirtir tu then khat an oma engle anga kha Antioquia ko ran kan zirtir om lo zol nei om bok lo zirtir tu om lawa zirtir tu then khat ani bangin atam ti na so pakhat chu ni lo phot zol nei te ani bangin zol nei pakhat ni lo phot chu bangin ko ran pakhata hian plural vek zelani an oma chung chu Barnaba te mi panga mo aping li sia chuan Barnaba te Simeon te Nicara te ko mo ko te Sirenia mi Lukia te optu niam zok Herodan na lo lian to manana ya le sola te anni ming panga alis emi ji nga hian chu ko ran pakhat om khani chu wang ko ran hi mi pakhatin akhal ngai lo re Bible akhal thailo ni lo I khal che ro I ko ran chu Bible kal tha da wang entik lama pathian ni na ko ran chunga ati tur hi afurin I dong ngai dong lo kan dong ngai dong lo chu wangin ta khan kha zol nei oma zirtir tu oma an ang lo mi zol nei le zirtir tu chu ko ran pakha chunga khan kan ti dan khan ang vek kher ngai chuang lo achan chu thil pe khan akhelo achen zirtir achen zol nei achen apostle achen pastor achen evan khan in ang heklo ma se in ang lo ma se ko ran chunga khan an ma ni a khan midang ten en khan an local pastor ten en an thok thei ve kani kein chu pastor pakhat kan pastor om to chen akan hnuai khan mi kan thok thei to an thok thei to lo kan ngei lo zong mo kai ai lar ngamo kai ai mi nan do ti lau khan kan om ta chu ta ka chu ko khan ani tur anga ni lo na alo di ran ta zela ni heta chon en la zirtir ko khan pakhat a khan zirtir tu ataman om zol nei ataman om ma se pastor po ko khan ani to re chon pastor om ti kharsi ta tur Bible a chon ke ni tun ang vela tia ring tu om khom ko khan ti kan phu mai me kha Bible na pom lo chu to ba kan khala tu chu ban ko khan ti Bible ai mu chon Bible zirtir na pom dikta apostol te na anruat tharau lama mi puitling optu pastor te upa te bishop te berampu te an nei ti kha automatically tu chu bangin Antioquia kho ko ran ni chuan tu na pastor te ka ti khom sa ma se chu mi om chung si chuan heng hin om bok ta eng wange an in ti team them velo an mani area zone nei chuan a zone nei zona kha wang khan pastor ta chunga le na tum chuang lo zirtir tu khan chu ti tho mani department a khan lungrol takin rombol mai country tur chu khovel ko khana personal case in huan na kha chu om personal case ko khan chu ala lu tur lo I huan rong chu mangai ro ti kha thei lo I ho thawang ma se kha buai ta siam na mangsu ke ni chu kal ko khan chu nga buai tam takhi personal issue nia personal issue hi ko khana kan la a ko khan kan ti kholo chin chimro ole chu bangin thon khat korin bung som pahnia chuan ei pathian in then khat chu ko khana arem to a pakhana nge kha tir ko te panina nge kha zol nei te pathum na nge kha zirtir tu te chu menua thil mak te chu tila chon ti dam thil pe te chan pui te om na te tong hria lo chi rang rang nei te ama saberin ko khana khan nge tir ko chu menua zol nei chu menua zirtir tu thil dang dang khani chu bang evan om lo ka ti then kha ti dam na mo thil mak ti the na mo anei ni chuan eng mo cha thei evan na chu ring lo mi te ring tu siam khani ring tu siam ring thar te kha zirtir tu kan ti hian hei di kon po ta chon local ko khana chon di kon po ban ni theya pathian thu zirtir anga Bible doctrine kal pung te full fa te kan zirtir anga ti chuan tharau la ma mi puitling alo ni mai do na lo chu wangi kan han soi du point chu local pakhatalo to a tol chung local khalaya thu nei tu ber chu pastor te ani pastor
khá local chunga lo po in an pastor pu ni kha ngai tat tur mel ma en nga lo tur chung tiam bokin apostle tir ko ni pon an chunga khami khanai mi lo tur thil reng ma ni lama ti tur mi lama ti tur hemi pani in kal ti tur ve ti na zona in rem na chang chu alo ni ta a chu wangin ko ran chunga doctrine bible doctrine ti lawa chuan elders ka anthuber bible doctrine ne na ingkung kai ro chuan apostle te kha pathianin arua local ko ran chunga in opna lama ni lo bible doctrine a tha kha kan riang chu bangin tir ko te thil ti bung som panga apo ei in thu hla a thu boy ne khan pathianin tir ko te ani kha ko ran manga tir mo chu ni ta chu bangin helai zon ni kan thiat apoi bo khop mai tual chunga local la ko ran upa pastor ilo ni thai i ko ran chunga rongbol tu te kha respect mi alowa engma alowa ingai chuan pathian da ni kal i ko ran kha adung reng don lo pathian dan kan kal hi enge omzia pathian hen thila kheber nawa long kha pat nawan lalpa chu bi fit jok chu thang lo ti be sang chuan nawa long an lawang long chu sa thawang ma se mi kha ti zat kha chandam mi lawang pathian in ko ran kal phung tur aru na hi kan du dan dan kan soirem thei te reng mai ma se ko ran pathian in mi tur anga ni angkha ani mi adon lo chuang che chuan i ko ran local chunga ko ran member ta jing anga rongbol tu an lo chuan respect ro i rongbol pui ai ngai ro mel ma engsu chu tin ri i ko ran kha i en kol me ka kha pathian in adu anga ko ran ni don lo chu ni ta chu bangin nu pa ang do kan ni nu pa chu mi pa le mai che kan nia mai che in apasala za ang mi pa in anu pui a choi mo yang ti tur ve ven nei ti tur ve an ti chawin nu pa li ba chuak ti tur ve ven nei an ti lo chuan nu pa lim lo ni mai chu bangin apostle po vak reng an ni kan ti kha mobile rongbol tu ni kan ti kha hun het rei tak dam chung rongbol na het thuan ni lo atul da na ko ran phuna an phun zo a an ruwa tanga pa sorte an ma ni chen na ina nu pui fanau nei ten ni chuan ran ho anga ta khan om don chu ta chuan local lo om chuan chu local ko khan pa sorte le rongbol tu te khan recognize thiama rongbol pui en thiam tur khani chu tiam bokin posol po in an chunga leng lovin rongbol pui pasor pui upat puta in en ton na tangin kha ko ran kha pathian ya du ang takin akal thiang chumi ni lo chuan kha ko ran kha pathian ya du ang takin akal rei don lo ta hian kan muta a Zohana chu apostle ni don lo mi Zohana chu apostle tir ko kan ni khani upa chuan me se than le afanau te ne na anni thu taka ka mangaya kei chang ni lovin anni thu tak khreto te zong te po in an mangai ni upa Zohana chuan ama kha tirko polan ka upap veteran ka upat pui te atiang khan rongbol tu an a chen na ram anu pui fanau te chen na rama a in ob na rama ko ran huai tu pastor te kha upa nang ni aga sang ni tilo ka upat pui poimonia kei po upa ka ni ti riru khapu chu ni ta chu wangin hei ta hen ko ran pakha to om ta Zohana le khaton pathum na bung khada hian ko ran ne na ka zia kha nima sala dia tropha ani chu an ma ni zinga challan na nei turin angai na a keini min pom silo hei hian ko ran upa pastor ta zinga mi ni ma se hian apostle kha ngai thei tat lo asan chung ma mo challan du la ra du chu wang ta chu apostle kha ngai angai lo Jezebel kharau ka tiang thin do kha ni Jezebel kharau hian atang pui thuin rong bol tu tak ta du lo challan chia dua ani po chu bangin rong bol tu tak kha huwa asan chu a yan la rang pi kha hawa la chau kha dua chu he pa ni bible la chu bangin khang ho kha Zohana ne tingati chu bangin kalo kal chuan ani chuan ati tak ama thil te chu ka hrenga nga mi che na tur thu te nen kei ma ni do dal zonga tong bor chungin tin chu ta chuan alung oi zo lova ani ama nge in unau pa te chu adong du heklo tin an ma ni du thu te du tu te chu a khap zel boka tin ko ran atangin an ma ni chu apai chuak ta a he pa hi ko ran pa sor te jinga mi ni ta a
mi pui na an du rong bol tu khau kha ahua ahua zong du tu te kha ko khana tangin apai chuak ta ni he te bible han ando mun hen kha rong bol tu khai ni chon ni ko khan kha ngai tuam ta ka ni dan de dem tro he ko khan tang no so he eng bang nge an sual wang ne lo ahua zong zo hana tho kha an du ta sia member hoin ani la in anni ai lar tur kha adu lo tu ma pathian thu tak tak ti tu kha du lo lar vel nan mai khan rong a bol khan ya ma se zo hana te ho pathian ni man tak tak du amem bar te ho khan anan du khan khang ho ka ko khan tang no chuak ni chu ta ka chu khang ho chu a khan tir ko thian thu nei nan nei karon kalang ani kha ro pai chok mai chu tir ko polan asoi kha nang nin enge indu wok fum nen in ne na kalo kal don nge mangai na ale zo do na atanga thara wa so tir ko polaten ko khana khatian soi chena chonge khamiti theina khan nei apostle an ni chu bangin eng ko khan local ko khana po ko khanin ti dan le kal phung anaya mi in zil amo kai huai amo bible ti dan ang chi a zirtir na mo kai huai na mo adon du mi ano chuan a result tur chu ko khana buaina choga nga harsana chok cham chu jong chu ni em ati turom lo chu bang christian nun kan ti na hian christian nun kan ti hian enila lal isu khovel lo kala enge ron ti kha disciple zirtir ron siam zirtir kan ti hiang he zirtir kan ti greek tong chuan matheta satya chumi om je student ti na ni zirlai ti na ni isu khan tu ma pasara ron na siam lo zirlai ve ga siam chu bangin ko khan ring tu ini chi hi zirlai ni zirtir kan ma mo zirtir i ma mo mi lo anga in thriat chuan chu ta ga chu i than mo bo kan ta chia chu bangin christian tia an ko chu tir ko thil ti bung som pa chang som ni pro ka de nya ei ming om je ti video ka siam to chu po chu ring lo mi te na an deu son na tanga pek mai mai nia monen christian ti hi a tha zong kan soi chun christian hung zui tu tiang in moi de na soi theinan ma se alo bul tan chu ring lo mi ten ring tu te thil ma ka lo om chu mi chu pa thian khiak ti na khem ti ve la mai mai kan ni zia deu son na tanga lo kan zo ka nia ma se athala ma kan lak chun christian hung zui tu ti na lak thei tho ma se alo kal na source ka du om lo lal isun min pek dik tak chu matheta salom zirlai lo mi woni thin zirlai ni ro mi zirtir na dong ro kai ni chu tu ma zirtir na ka ma mo to lo te chu bang tak chuan ni hetia kan ni zo hi chu bang in tu po zirtir na fum fe dong lo chu mi pui tling ni dong lo ui ro khoi ui le khoi lo ui chu an thang an lo mi ko khana en ko na mu mal ta ka sei lian le zirtir na mu mal ta ka sei lian le ma ni tual thawa ring tun mai mai ang thei lo fa kan na ya ifa kha adu du huna zain chu chumi na ka riak don ti kol riak kol le nu le pa en kol no ya riak kol fa chu fa ro ro wa an ang lo ang che hian ring tu po pathian thu le pathian in na arruat te banga an thu nuai ku na zirtir na dong song tu ring tu le thai lo na ring tu chu ang khat vek lam khrisa ang khat vek tia tu ma zirtir na pom do lo wa tu ma kai khoi na nuai yom du chuan kai khoi na kan te control ei ro nokal ro ti lam pang khan lo nya bible zirtir ne bible study ne e upa te kan za tur ni chu te tur ni ti zirtir na dong khan ni kan soi ni zan ta ya an ling me ro ti control na khan lo chung te chu i ho tur ni chu pa chen chu te chu me te ho ro i huwa zong ka huwa zong mi huwa tir tura member ta huwa tir khami control na kan soi lo chu ni ta chu bangin bunya na thetra se nyang o zirlai ni lo chuan etgang i pu chinang chu bangin kan thiat tur chu ko khana local ko khana pastor te upa te kha kan member te le mobile ko khan kan ti posol te evante khan lema khang ho le kan member te inkara zom na siam tu kan ni khang rong bol tu ho ka huat kat chon ka member ten anzar an zo don ni an ne teng mal so dong ni no chu bang chon member te le khang mobile rong bol tu te kati apostle te evangelist te zol nei te zirtir tu te le
i enkol me i member local member te inkara ding pastor upa te kan ni kan do ta chuan eng ti kan member te an do an chan thiang mal som na chu i mu dan khai member te an mu dan tur ni khai soi ka soi na sa to buka na china khan ka soi to khachu bangin mobile rongbol tu tele local resident rongbol tu pastor kanti elder kanti beram tu te pu te kanti kha kan mo phurna insia to nangai mun thu upa te pastor te beram pu ten wa kwal thin rongbol tu te kan local la an omani chuan rongbol puya ena huwa thiam tu chung tiam bokin rabak kwal thin rongbol tu te khan kan loina kan chen chil kan chena inna venga kan khwa a local pastor te kha an chunga tum lo ila kan rongbol puya te kwa tu ti ve tur kan ne khamye tuan na huna chia thilani tur ni ole di kon ti kha kan kal huranga di kon ti chu to sap khane me rongbol ti khane me ya chu di kon chu engting e bible la khwang kan hu ti chon tir ko te thil ti bung ruwa kan huwa tin ko khan chu khan boina ta a ko khan lo pianga ko khan jinga khan gentle apostolai kan ti juda sa khwa lo ni to sa gentle si juda jimalut ma se engmuthi tia pentecost ni thanga piang thar ho kha le juda ni sa lo piang thar ho kha an khoma ta khan in mu thiam lo nan nei ta chung ni ate chuan zirtir te za chu ti pu nan ni ya ni tin rongbol na an hei thai te chu tha tham an ya wangin greek chu hebrai te do dal zonga phunoi na ta chu ti lai chuan som le pani te chu som le pani chuan zirtir rual te chu an ne nan kawa ke ni hian pathian thu kan hu chia do kan te rongbol tur ti chu a chan ani lo som pani chu tu nge ni kha apostle tir ko ten ni khang khan ro rel khan mo phurna ni lo an ni chuan pathian thu le tong tai khan ti tur ani vonia hian kha rongbol na chinga kha kan ti mo rongbol na chinga pastor apostle evangelist zol nei zirtir kan ti de kha ro rel nai in rol tur kan ni lo an du mi lo hi angen ti tur kha pathian thu kan no chianga do kana rongbol tur ti chu hi kan ti tur ni lo do kana rongbol kha mi pui rongbol te ro rel kan na ni lo pathian thu le tong tai kha kan ti tur ni chu wangin unau pa te u nang ni in zinga thandan dik tharawa thandan dik zirti de fum fe dong tharau thian le fin na khat bi pasari zong ula zong ro an ni chu he ma hian kan ru don ani tu te ru don hei hi tu te than tur nge di kon kha tu te than tur nge mi pui asan chu mi pui rong an bol don ma se an du kha ni lo enge tu thandan dik an ni ngai pathian thu ji tuak taka thandan dik an ni ngai tharau thiang nim le fin na khat an ni ngai hemi hi an ni to pho chuan mi puin hemi pathum nei kha an thangang mi pui than tur tir ko te an thang ni lo hi nang ma din thang ru ti ta thi kan hu chi a chu wangin unau pa tu unang nin mi pasari zong ro tu te zong tur nge mi pui zong tur pastor berampu elders kan ti hi apostle ten an ruat an thang deacon kan ti hi mi pui ro rel tur mi pui service tur ro rel tur service tur an mamo zong ti sak tu tur ani wangin thandan ti kan denga tharau thiang nim le fina khadan denga mi pui an thangang chu apostle te khan an than to kha an nem he do chong don chau an ang lo tu ro pastor thandan le deacon thandan kha ni ma sala kai ni ro chon tong tan na lam le thu rong bol na lama kan pe jelang engen ti kha tong tan na lam le thu rong bol na ke ni chu ale dalingin kan kal voinen pastor kan ni khoi tu kan ni khan hemi hi ti vek kan tum ani chon hemi hi thok ro mi dangin hei hi thok me ro se chung chu pastor kan ti upa te khan yang upa pastor berampu ini don chuan tong tai na le thu rong bol na kha i main task ani adam kha lam chia tur ne lo di na chu ne lo ase i main task i na pui moi bo bar kha hemi hi ni ke ni chu hemi kan lam chia hela di kon ti tur kha rong bol tu ten ti tur mo kan ta
chu bangin pastor kan ti vel khan ko khan kai hrui tu kan da tha ko khan chom tu kan ni ko khan kai hrui tu tur chu ta deacon an om chung chu pathian thuin kan chomang an ni in kan member te pathian tuan chom leng a sai le tuk lo na no mi pasarian ru adani ko on ping te na ta hen soi veka le atop na tur ta na chu bangin kan sir tong khan deacon kha mi puin an thang pathum qualification thandang tik tharau thiang nim le finna khadan niang mi pui than tur ani deacon mi pui ron bolang rawan relang engleng kim kha an thokang pastor berampu elders episcopal bishop yang pon kan kawang tu than tur nge tir ko te thanani an ma ni in an phuna tharau lam an lo kai khoi to jinga tangin pathian he tanga fin na le tharau thilim kai khoi na tangin hei hi ani ti kha an thachat thang chu bang ta chuan chumi alo ni na chia khan bible zirtir na anga alo kal na chia khan a result chong elo leon ta kha le china philippi bung ka chang khat kan ti khan ko khan kan ti kha aron ni chok ta chia do na pola le timothea krisa isua boy te krisa mithiang lim philippa om zong te ne na bishop te ko khan ho tu te ne mithiang lim ring tu pa ngai member pa ngai bishop pastor te deacon te alo inform ta chi ani khan ha kai interest te mang hemi in country te ma kan ko khana theu ibang te o chu bang deacon chu a practical rima taksa taka ko khan chunga local ko khan chunga rong bol tu de khan ni chu bang chuan ko khana re jon singular pakhat mimal englai mai bible a kan molo mi pakhat ni kan du tu khi ko khana poi pha chu bang chu mi chung si chuan bible a hian enai la kho pakhata kho pui pakhata ko khan pakhat ba om lo re korin ko khan Jerusalem ko khan FSC ko khan Antioch ko khan ti khani engwang he ke ni hi ko pui pakhat han ko khan som a chen chu za te khotere te apo in khat pakhat don lai ko khan te om thin ko khan ti idea kan khalo Antioch ka hian Christian noi li ver an om ti ni ko khan dang ka Antioch ko khan khan mai ma se pastor khatam ta kan ni pastor te ni lo chu nian ke lo na chan mi nga om lo na chan rong bo pui te personal thinga an do ve lo personal thil in ngai lo kha ko khanan la lut lo korin mi nuai ni de singa velan om ang ngai ni Jerusalem hi mi nuai nga vel Christian te om ang ani ma se ko rat pakhan vek yung ki chua mi nuai som vel member ne yang bange anhuai pastor tam ta anhuai kan tenge pastor zanga rul vel nei ta talo ke ni chu kha kan thei thlat no kan thei lo wanga ti kan ni renga tro a thei chuan mi nuai som member an nei the ani chuan khoi nge dik jok bible chuan ko khan pakhata pastor te anang khopui pakhata ko khan pakhata ding thian mi anhuai nei tel po ni se ken chu mi za ni za thum zanga kan ni to chon ke phet kan tum to chu kan kal dan in en fi angai ta tir ko de thil ti bung som pore da tin anni chu kaisaria atuma ahan kal choba ko ran chu chi bai abu ka anni chu entio kai lama anzu kal thata a chu bangin kan soi du chung kha khok khata ko ran pakhat chawani entio ko ran pakhat chaw om Jerusalem ko ran pakhat chaw om ta Antioch ko ran mi nuai li vel an ni ka ti ka Jerusalem mi nuai nga chu ai pa tam ding ma pon se ti go thil ti bung som ni pakata hi Jerusalem ko ran soina nia tin an ni chuan chu an lo ngai thak chuan pathian an choi moya polan he na chuan u nau pa sang engza ta tam nge om juda ta zinga ring tu te chu nangin I mu a ai rani juda te chu ko ang om kha Jerusalem sang engza ta tam ti khane ta a Greek a chuan miriat amang ta miriat ti chu nuai khat chaina ne ta nuai engza ta tam ti na ni chu bang nuai nga vel kha tem ne beran ni ring ani ko khan kha ke ve chuang lo engwanga mo ko khan a khan pastor tam ta kan om no ke ni chu dictatorship du tareng rengin kan oma ko khana ke lo te chuan ke nge tur jo kha lo nia
chu mi chung chuan ko khan ke hi kan du lo em à siam lo tro a rei lo na no chu wangin ke ni chuan enge ta hian kan mu kal dan chini ta ko khan pakhat da chuan huai tu pakhat dik takin pastor hnuaia music a huai tu thayang Sunday school huai tu thayang ti khan anhuai pali panga vel thayang ase pastor pakhat chau chu voinia ko khan tamjok kal thei da na ni chu wanga ko khan a hian nuai khat kan thei mang lo tlem ta kan lo ti la kan soi sual lo bang tu na ka soi yung ki chu ta ti lo chu ma se bible ko khan nuai anga ten thei san chu nuai som te yung ki chu te nei thei san chu eng wange local pakhata yodu full gospel church yung ki chu ko khan voi tam tak ka thleng to huai tu tam tak kan omolom pastor tam tak kan omolom hei hi mi hring ngai dan ko khan pakhata pastor pakhat chau ti khan mi hring ngai dan hei hi pathian ngai dan ko khan pakhata chon pastor tam tak omang khoi jok nge tha kan rin pathian ngai dan hi sual jok nge pathian ngai dan hi sual jok a ring tu tam tak hian kan ngai ani rin oma nowa longa kha pathian in a hechiang jok mi khati zat hum him tur chuan nowa fit chumi zat chong tu mi zat ti ang thia asak khan khami zat a dol chung ti ang chun tlemin nowa khan ani lo palange ti in ama idea lo chuata sela khami zat kha chan daman ni lo viawang pathian hian ko khan hi tam tak ke ngai lovin kho chunga ko khan pakada thei sia asoina san chu ko khana pastor te elder berampu tam tak a member za ta jirin entirnan yung ki churong arong bona a puitina san chu entirna veng kata mi som member soman chuan cell group leader pakhata ruat khan tiang tam tak ruat chuan member khan opung mai rom kha member ka cell group pakhata soma ruata alo tan chuan member som thum te lo ni chuan kha pastor aruat mai chu pastor chon ama local te kha en kola khang song kha pum khat ve kan ni yoido full gospel hoi ve kan ni chu chon lo mi ron no bol chu chon lo bible pa the min zirtir i sorong bol kha enila i sorong bol kha ani chu kan en ton tlak ber tirkawa po zolna ya po evana po zirtira po pastor po i so po kha chi khani oro zo bang la isu anting ati kha ti tak me win in ne ka hil achau ani ke min ding tu hian na te ka tho ang hi ani point ati venga heng te ai na ro pui jok te po a thok veang pa ne na gal do bang isu anga kan ti the na tur chuan isu na min zia sak athu ang kal la kan thei chi ani ko khan zo na ne ka sai ko khan en kol na zo na zo bangin ko khan ma sa chuan apostle te po ni se ko khan pastor te berampu te po ni se tharau thiang hi ma tang ve ka ro le thang khan ni chu ni an kal dan lo fu na san ani chuan pastor te din mun tir ko thil te bung sa palia chuan pol le barnaba soita kan zo te to ta khan kan soita kha pol le barnaba chu angen ni kha apostol tir ko te an ni bola chau ne lo an ni khan lar mai midang ta to pon throyang ta khan ko khanan phuna kha ko khanan phun kha ring tuan oma ko khanan phun te bang ring tuan siam ma se an kal san be ta ring tuan siam chen tingan ko kha disciple an ni kha khet tur chang som ni pakana tir ko tir ti bung som pri chang som ni pakana tin an ni chuan chu khopui lama chanchin tha chu an thil le tam tak an zir tir to nu chuan an ni chu lustra lamte ikone lamte anti ko lama te an no kir le ta chang som ni pakhan akhange kha apostle an ni a chanchin than thila bitam tak an ti piang thar ta ro chun chu piang tharo chun tinga kan kawang zir tir te chumi nuwa chuan khodanga an kal ta aron le zir tir te sol tinghet chung le rin na a an ni chu chun zom tura fui chungin ke ni chu rom na tam tak kal tangin pathian lal ram chunga kan lu turan iti in tir ko pol ten ko khan an phun khi lo ring lo mi te ring tu an siama zir tir te chawan la ni ring lo mi te ring tua siam ring tu om khom kha ko khan kan la ni lo
Bible na kau ran tu na kan soi hi mu thei lo kau ran kha ni lo nyo mu thei lo kau ran chui pian thar ni khai ni sa member tu na kan soi chu local kau ran member kha zirtir ring tu piang thar om khom te ringon kha pastor kan ni lo kadi kau ran local kau ran kha kan la ni lo tir kau pol ten kau ran an la phun lo ta hian asan che ma mo ring tu cha on la ni chang som ni pathum na tin an ni chon an ma ni chu kau ran tina upa te an ruata upa kha ti khang kha pastor nei lo ring tu om khom chau kha kau ran ani lo chung ring tu om khom chau kha elder an om lo chon kau ran ani lo reng chu bangin heng ho kha an om khoma chu mi zinga an tinga zela an sol tharawan chom chakatang khan elder sani om tur mi puitling an modang chia khan an khanga chu vele he hi kau ran lo chang chau kan hre tiam cái này sẽ với nên riêng tu kan om khom to cho chân kau ran kan ting hal Bible in su kau ran ti lo achan chu ang wang mo kai khoi tu pastor te berampu te kan ne lo chân kau ran kan ne lo kau ran chu ang om tur berampu Bible zirtir na anga aruat berampu member te deacon khai bathum ka kau ran chu mi ji nga ring tu chau om khom kha mu thei lo kau ran member chu kan ni ma se mu thei kau ran ti akhan Bible min zirtir ne lo clinic i honga doctor om lovin clinic ani lo nurse remote kan enkol kha clinic puitling ani lo khan tiang do chia khan ni chu wang chuan enge lo ni ta chu wang kau ran kan ti chu enge kau ran ni tir Bible na arut Bible zirtir na anga kala zirtir na dong apostle te na anruat pastor om chi hian chu chuan kau ran ani tir chau pastor nei nia lawa ring tu om khom chu pian mang nei lo mo amorphous groups of disciple zirtir tam pian mang nei lo om khom chau kan ni khau ran kan ni lo khau ran ni phadur chuan Bible zirtir na phum fe ta ka apostle te kai khoina nung zuya ke pen chu mi ruat ani che in ring tu om khom ate kha ho ka khau ran alo ni thai chia chu ring tu om khom le chuan deacon an thlang lenga thandan dik zirtina phum fe dong tharau thian lim le fin a khan mi pui than tu pastor kan ti upa berampu kan ti chu apostle te than tu chu Bible kal da na ni chu anai ta a chu bangin satan na huat ber chu nge satan na huat ber chu ring tu om khom zirtir om khom ring tu om khom Bible zirtir na kal mga pastor ruat a om tur chia kha satan na huat ber chu eng wang mo kha kau ran kha pui king taka zirtir tam tak cher chu tu tur ani do no mang satan na hober chu wang chen voin nia ring tu tam tak bin ti chiat na chu he hi ni jingami ring tu tam tak bin ti chiat ta jingami kau ran chung chang a chon he hi ni pathian ruat zirtir na fum fe Bible zirtir na fum fe dong ruat ta om pastor kan nei kha se na du lo wa theya eng rian na kha ni kan om khom the lo ma se eng ting lai ma eng bi pui ting ni don no ka soi to kha fa ro ro wa tia kalkual fa le en kol na pui tling fa an ang lo fa ro ro wa ring tu ro wa kan ang don lo tita to karatur tita bung khat changa he om tir na awangin nang chu krita kan hu chia ta chia enge pastor hina ti tur irko pola khan timothea kha krita kan hu chia ta chia nangin thil kim lo te chu in dot danin irem turani tin khopui tina upa te inem he turani nangma kharuat to che angin irko polan kharawa fa timothea khange ruat pastor angin krika khan anu chia enge ti tur pastor thil kim lo pastor nei lo chu kau khan kha la ni lo wa kim lo chu da chen pastor chuan kau khan kim lo kha in dot danin arem turani kau khan om lo na kau khan ding turin mi upa te kha aru thai turin a treng turani chu ve la chen kau khan tam ta lo ding chawang tro boinya khamikan zirlai mang hian lo na in don karinga kau khan chung changa apat dang lo lakal leng ala zo lo mo yang pon ise khir tu zong te lalpan tharim lo som cheu joro se kalome